al. Aşıkla aklıma nene, günahsız dağlardaki canavar. Sen kimsin? Adamca söylüyor, kovulan kanday canısın. Men bu örnek olup, adamça sürünüsün, sen kaydan düşünmüyorsun da, kaydan sobol okumalısın. Что означает жить как люди? Трудиться, жить в несогласии, хранить язык обычаев предков, жить в гармонии с природой. Природа и хранительница, символ материнской любви, мудрости и заботы. Мы часто слышим слово «мудрость», но что на самом деле означает мудрость? Мудрость – это не только знание, но и умение слушать и понимать других. Например, мы сейчас идем через лес. Я всегда выбираю безопасный путь, даже если он длиннее. Это и есть мудрость. Не торопиться и думать о будущем. А какие антонимы у мудрости? Антоним мудрость – глупость. Это когда ты делаешь что-то, не думая о последствиях, или повторяешь одну и ту же ошибку. А синонимы? Синонимы мудрости – ум, проницательность, рассудительность. Это качества, которые помогают делать правильные выборы. Я понял, что мудрость – это не только знание, но и умение делать так, чтобы не причинить вреда. Точно, мудрость – это важное качество. Kavganın emni, güveni. Adamlar Egiz buzuldu atıp öldürüştü. Baldarının orduna bala izlöcülü. Ушул балдарды эмиз балам дейсиң бе? Ошентем акылма нене. Булар деген адам баласы чоңоюп өз бугу жабарына ок атат. Ошону ойлодуңбу? Мен буларга эне болуп, эне сайдан ысык көлгө алып барам. Ал жак кыргыздарга мекен болуп. Анда эмне үчүн биздин өлкө Теңиртоодон орун алган? Эне сай, кыргыздарына душмандар коопсуз. Элибиз кыйын күнгө калганда, бул элибиз сакал калды. Бул элдин жаны менен Теңиртоого жер кыдырган экенбиз. Кыргыз элинин курамында Ысык көл аймагынын жердеги
In the forest deep, in sky so clear, we tell the tale of the graceful deer. I am a fall, the snow and bright. I play in fields from day to night. I see some sheep and boys at play. They run and jump, they walk away. But wait, don't change this word to sheep. One sheep, two sheep, it's meant to be. I am a snake, so strong and tall. It's endless life. I watch them all. I cross a stream and spot a fish. They swim so fast, just like a wish. One fish, two fish, it stays the same. These special words or special name. I am a dog, so calm and kind. I care for ones that fall behind. Through woods I walk, and what I see, a herd of moose stands next to me. No moose is here, just moose for all. One or many, big or small. Mako go'ene avke avcın bir neçe tepsirmalarında atkar. Ular tez çıkan şımdağa yanbarlarına girer ekan. Biz de matematikten algan bilimlerimizdi şımdağılık bilen tez eseptep logikalık kirtetelim. Bizdin esebimizde 3 buğum bilen 3 çarçıktın sunması 36'a barabar. Demek bir buğum bilen 1 çarçıktın sunması 12 bulun. Eğer de bir buğum ile bir çarçıktın sunması 12 olsa, köpüğünde 48 çalışıcı bana 4 boluşu gerek. Demek bala 4 bolsa, deyindisi 9 çıkış için 4 buğu 36'a barabar. Demek bir buğu 9 bulun. Eğer de bir buğu 9 olsa, bir çarçık 3 kıl beraber. 2 çarçık altı, buğum ile 15 ki. Bir bala 4 olsa, 2 bala 8. Ama da akaru tartıyı bilen çağırsak, buğu bilen balanı koyacak 72. 72 15'te olsa 87 gelip çıkar. Zincirli tavuğa kırgızdan tukumu köpeysin. Rahmat aklıma nene. Cürgülü balları, Enes Saygan ıslık bölü başlıklarda yaşı, arkasını dokuyorlardı, ödüşümüz gerek. The grace, the air, I live this grace, beyond compare. The river flows both fast and slow, and shining trouts me down below. One trout, two trout, no estimate. English is tricky, but not so good. But when spring comes, the world is bright. I dance in fields, it's poor delight. By hills I find some deer like me, will live together wild and free. Kabarında söz susay. Cuna demi çarşıda soğuk gelmeydi mi? Çarşı pişnemi bulunduktan, ama 1 litreden aşık su birigi olmayıpta. Anda bizde 3 litrelik, cuna 5 litrelik çaka bolsa, kaydı 1 litre veririz. Nuray bizde 3 litrelik cana 5 litrelik çaka bolsa, anda biz birinci 3 litrelik çakaga su doldurabız. Andan keyin 3 litrelik çakaga 5 litrelik çakaga su kuyabız. Andan keyin kayra 3 litrelik çakaga su doldurabız. Bolan, anda bizde 550 litrelik çaka bolsa, bizde 1 litre su aşık kalıp durmayı. Ovan Nuray, Nuray dep жатасың.
Күндүнүн таасирасынан жетимдик исламдан үстүнкөлдөрү абалатырат. Андан тышкары үстүнкөлдөрү сона абалатышат. Ушул чыгымдар көтөрүл консорциумун бузуучара музакка барманы алгачкы конденсация негизинде болду пайдаланылды. Bulutlar sonun mayda tamçısından жана muzdun mayda kısallarından турат. Ушамал болгондо булуттар кургак тарапты көздөй жугушуп, ошол жердеги жаңы бойдо болуп турган булуттар менен бирикишет. Бул учурда сонун тамчысынын өлчөмү чоңоюп, абада кармалбай калат да жаан-чөшкүн түрүндө жерге түшөт. Кара түстөгү жамыркуу булуттар төмөн жакта болушат. Ал эми чоң чалгандуу булуттар куюн сымал көрүнүшкө ээ. Эгерде температура 0 градус жогору болсо жамгыр жайып, ал эми төмөн болсо кар түшөт. Жаамат, келгиле көрөлү. Түшкөн ташындын bir бөлүгү жерге сиңип кетет, калган бөлүгү жер үстүндөгү сууларга кошулат. Ушинтип процесс кайталана берет. We found some interesting fact about this wonderful animal. Tails and long slender legs, they are generally brown in color. They have 2 large and 2 small hooves on each foot. Male calibers grow antlers, which they shed and regrow each year. They have excellent vision and predator from a distance. Güç cay öptü. İlgirde birinde ısık gölü balıktın köptөгөн türleri var eкен. Misalı uzunluğu 1 metrege чейин жеткен мия балыгы. Же эти дамдуу, сөөгү аз, жамсыз жити жок, аз саңкур балыгы. Чаба, сазан балыктары болгон. Балдарым, қасиетті ысық көлге қош келіпсіңер. Мен суынып Пири Сулайман, мындан кейін ақ қарлу, алатау сулар, ысық көл сілердің мекеніңер болып. Мен сіздерге суынып сырын айтып берейін. Сіздер бұл жерді құлындар бойы мекендейсіңер. Tağım Rim sıfırası menен жазылат. Rim sıfırasına 7 gana sıfıra бар. 0 sıfırası жок. Ay 1, V 5, X 10, L 50, S 100, D 500, M 1000. Misal 90'ды жазып көрөлүк. 100'ды алабыз, 100 ал С. Ал эми сол жагына 10'ды жазсак, X'ти жазсак 90 чыгат. Ал эми оң жагына жазсак 110. Айым азыр 2025-жылғы Рим цифрасы менен жазып көрбөйсүңбү? Азыр 2025-жыл биз аны Рим цифралары менен жазып көрөлү. 2000 бул миңден экөө, биз аны ММ деп жазабыз. 20 бул 10дон экөө, ал XX деп жазылат. B бул 5, демек 2025-жыл Рим цифралары менен MM, XX, B деп жазылат. Enes Aydan Iskölgө чейинки аралыкты карман жардамы менен таап көрбөйдүбү? Enes Aydan Iskölgө чейинки аралыкты картадан ченесек 9 сантиметрге туура келет. Анда картадагы 9 сантиметрди жерден узундугун тапсак 288 миллион сантиметр. Башкача айтканда Enes Aydan Iskölgө чейинки аралык 2880 километр. Эгерде бул эне балдар менен Тукай саатына 20 км жол жүрсө, анда 144 саатта келмек. Башкача айтканда 6 сутканын ичинде келмек. Алтынай, кел машина менен канча саатта келерин аныктап көрбөйсүңбү? Азыркы заманга 2 пайдалануу менен Enes Aydan көлгө чейин 2810
39 kilometrdir. Ortaça aldığımızda 80 kilometre saat meni cemil maşinatın bölgesi. 36 saatte girmek. Başka çarpsanda bir canım sutka çok cümlüm. Boyunca ettiğine. Mesleğin eneğe kadar Ahmet şimdi bereket verip gideyim. Liebe Eltern, Heute erzählen wir über die Wiege. Die Kirgisen machten die Wiege aus Walnuss und Wacholder. Die Wiege war teurer Gegenstand für das nomadische kirgisische Volk. ich erzähle über die Wiegenausstattung. Das ist ein Kissen, das ist ein Olpok, das ist ein Kipchuk und ein Schimek. Das sind Kopfwiegen, Fußwiegen, Olpok, Armbinde und Kniestütze. Die nomadische Kirgisen machen Schmeck aus Knochen und Kipchuk aus Baumwolle. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Kim bile burada bu oyunu çıkılmaz yaşam düşünücü informatik savalı teknoloji çıkıralı. İnformatika savalı bu muhammata teknolojimin tız байланышы ошол маалымат процессте окутуу үйрөтүш деме кайын билебиз. Ооба, азыркы коомдо маалыматтык технологиянын өсүп өнүгүшү өтө чоң. Кандайдыр менен жүрүп жаткан баарыбызга белгилүү. Мисалы, азыркы кездеги жасалма интеллекттин түшүнүгү жашообуздун баары тармактарында чоң өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Ошондой эле биздин окуубузга да жасалма интеллекттин тийгизген таасири олуттуу жатат десек жаңылышпайбыз. Ооба, биз сабактарыбызда түшүнбөгөн темаларыбызды азыр ChatGPT'ден сурап, оңой түшүнүп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондуктан биз ушул буга-эне уламышындагы кээ бир образдарды да бул ChatGPT'ден сурап, жасалма интеллект жөнүндөгү ой жүгүртүүлөрүн билели. Аны эмес ошол жасалма интеллекттин ушул буга-эненин уламы боюнча жоопторуна көңүл буралы. Men azır ChatGPT'ye soru bereyim. Birinci soru. Birinci soru okuyun. Salam, sen Çıgız Aytmatov'un Akdemir povestegi bu oyunu ulaşın bilesin mi? ChatGPT'nin cevabın uğrağı. Экинчи суроону мен берейин. Экинчи суроону окуйм. Эми бизге ушул уламышындагы буга-эненин образын айтып берчи. Эми ChatGPT'nin жообун жетишкенче угалык. Albatta, Akkemi повестіндегі бугуэне образы бұл өте терең символикалық жана көркем образ. Ал жын гана уламыштагы каарман эмес, бүткүл чыгарманы жан дүйнө, үмүт, тазалык жана жаратылыш менен болгон гармония аркылуу байытып турган бийик символ. Бугуэненин Жетишкен. чечмелик. Үчүнчү суроону ардак берем. Üçüncü soru okuyun. Rahmat, emi uşul olmuşları buğunun süretün toy koydun fonunda tartip ver
adaylarına verelim. Makul, deneyimimizi bakalım. Biz bu oyunda çarpmasından sürü